Hi leswaku ri fika laha ri ni tsakisa ngopfu ri ni tsakisa ku tlula na mpimo hi ndlela leyo kambe hambiswiritano mingisirome ku amukela ka nongonoko wa Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ra mune siku ra vu-17 ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe ra 2024 mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimati wa Jimo Xitlangoma wa xingiritano wa xijajana wa makunele wa ndandadzi hi ta ka wena hi ri la studio 4A hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mavasa masiku hinkwawo loko va kha va humelerisa nongonoko lowu tatana Eric Ncindani Mavasa loko va hi va xikongomelo xa nongonoko lowu va kha va vula hi minkarhi ku za hi va hi ri la ka nongonoko lowu khalanga mhaka yin'we ntsena se ri ku yini mhaka ya koho va ku hi leyi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula swi nga leswi namuntlha hi ta va hi kha hi bula na mbulavuleri wa nkulukumba Mandla Msibi ta va hi kha hi bula na vona ndhaka loko va vonake va kha va tlhontlhe xiboho lexi nga tekiwa hi ANC Mpumalanga loko swi ta ka timhaka ta ku yimisiwa vuxirho bya voho malembe yanharhu ivi ku yimisiwa malembe mambirhi hayi ya se hi ta va kha hi bula na mbulavuleri wa voho hi mhaka yo yaleyo tlhe hi bula na muhleri kusuka Yunivhesiti ya Mpumalanga lava va nga ta va kha va hi hlelela timhaka leti va hi byela ku xana swi nga va swi vula yini timhaka leti ta ku tlhontlhiwa ka xiboho lexi nga tekiwa ANC Mpumalanga hi tatana Mandla Msibi sweswo ta va kha hi bula hi swoho laya ka hafu ku phela awara ya 12 ku fika le ka awara ya 1 hi ndlela leyi la ra wehe ku rhambaka ku va hoxa xandla ya ku tirhisa tinomboro tete ta ntolovelo ta 0860002543 kumbe ku kandziyisa rito ka 0657443911 entlhanu timinete ku bela awara ya 1 hi ta va kha hi bula na va ndzawulo ya rihanyo eLimpopo ta va hi bula na tatana Neil Xikwamba tatana Neil Xikwamba va lava ku hi byela ku swi kotekisa ku yini ku xibedhlele xi nga vi na mati nako loko swi ze swi fika ka ku xibedhlele xi nga vi na mati hi swihi leswi vo tanihi xibedhlele va nge le ku swi endleni ku ololoxa xiphiqo lexi nako va ri yini hi timhaka ta swihehlo swa leswaku van'wana vavabyi va tlherisiwa hikokwalaho ka ku ke mati se loko ku ri ku ha mati ivi vavabyi va tlherisiwa vatirhi vona ke va tirhisa ku yini a xibedhlele lexi se hi ta va kha hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku bela awara ya 1 nhlekani lowa namuntlha kwala ka Munghana Lonene FM hi hafu ku bela awara ya 1 hi ta va hi kha hi pfulela tinqingho leti ka vaxisati ntsena hi ku ka vona kumbe va ta tirhisa voice note kumbe riqingho hi ta twa hi vona kambe mhaka nkulu ku ta va ku ri leyi ya ku vulavisisi byi komba ku tinhlayanhlayo ta vanhu va xisati eAfrika-Dzonga va tele ku tlula va xinuna xo sungula xa vumbirhi loko u langutiwa voters roll ya Afrika-Dzonga ku tele va xisati ku tlula va xinuna kambe loko mi languta vanhu lava yimela ku hlawuriwa ku va yimela ku langwa ku tele va xinuna loko mi yingisela Afrika wa vulavula xikombiso hambi ku ri minongoloko ya leyin'wana ya yi vulavula ku hi timhaka ta tiko na yini hinkwaswo va tekiwa xitleli va ngula ya vutivi sweswo swa ku taniya lava hoxaka ngopfu xandla i va xinuna se xivutiso i ku n'we va xisati mi va mi ri kwihi leswi nga ri swin'wana swin'wana mo la ku vuendleriwa kasi xidemokirasi lexi a mi xi lavi na hi ku xidemokirasi ri ha ringana se hi ringana njhani kun'wana n'we mi miyerile se hi la ku twa n'we laha ka hafu ku bela awara ya 1 hi nga se ya kwalaho a hi sunguleni la namuntlha ku ve na swiviko swa ku nxaxamelo wa timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swi tlakuriwile ku ya fika ka stage 16 kambe ke a swi vuli ku hi ku ya hi lava va NERSA na va Eskom na lava va korhokelaka ku ya hi holobye swa gezi vera swi vuli ku hi ta fika ka stage 16 vo vula ku loko swo tshika swi lavekile ku hi fika ka stage 16 ku va ku ri na xitirhisiwa lexi va nga kotaka ku xi tirhisa hambi stage 16 ku ta va ku ri xihi to gezi hi va na rona 2 hours ku fana na le Libya hi siku hi vula 24 wa tiawara a hi tivi hi leswi hi nga ta va hi kha hi lava ku tiva swona murhangeri wa Economic Freedom Fighters Stall loko a kha vulavula na aka gangisela ti-vote eEldorado Park swin'wana swa leswi nga swi vula hi sweswo swa ku swi nga endleka hi va na futhi a nga ta swi ta endleka hi ta va na load shedding hi ti 29 a xikarhi ka vusiku loko se kha ku sungula ku hlayiwa ti-vote kasi hi ngo vulavula hi ku load shedding yi ta vuya ndzhaku ka nhlawulo yi vuyisa hi mani yi lawuliwa hi ti-vote
kasi Eskom hi ya votela Eskom la loko ku ya votiwa hi 29 hikokwalaho ka yini load shedding yi fane yi vuya andaka ti-election hikokwalaho ka yini load shedding yi fanele yi yimisiwa hi mhaka ya ku hi langutane na ti-election ni kombela hi vulavula hi sweswi timhaka ta gezi matitwelo ya n'wi hi wa hi le ka siku ra 23 leri ku ri ha load shedding ya Afrika-Dzonga mi swi dlinerini i tlihlamala ku hey ku ha load shedding kambe van'wana va ri hey i mhaka ya ku vanhu vo tala va ha ri tirhisi gezi ra ka Eskom van'wana va ku hey i mhaka ya ku na tindhawu to tala ku nga ha gezi ti heta vhiki mavhiki na tin'hweti n'we mi ri yini 0860002543 hi sungula hi yaleyo ya gezi sweswi 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 load shedding hi twa ku yini hi timhaka to toleto ku fika laha ka hafu ku bela awara yan'we hafu ku bela awara ya 12 ivi kusuka kwalano hi ta va ka hi bula na mbulavuleri wa tatana Mandla Msivi hi tlhe hi bula na muhleri wa tipolitiki kusuka University ya Mpumalanga ivi kusuka kwalano hi bula na tatana Nel Xikwambani kusuka kwalano hi bula na vaxisati hi leswi nongonoko wa hina u nga tshamisa xiswona nhlekana siku ra namuntlha kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 hi mhaka ya ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi sunguleni la nhleka Hayi botsari minjhani? Pfokeni n'wina minjhani bot Pfokeni vulavula na bote dinero la PV. Kumaka ka load shedding ni meli ka languta hi tihlo rin'wana. ya Vo tala hi ngo va hi komba ku ANC yo la ku endla ku canvasa ti-vote mhaka load shedding komba ku swi yo tsanisa mina loko ni swi languta. Ni nga languta loko Eskom yi ku yona yi le ka xiyimo xa kahle lava vulavulaka va kumbe hi ti-29 ku nga va ku va na load shedding ye swi confirm hi ku hi ta languta ku Eskom yona yi vulavula ku loko hi ti-generator ti-power generation ta yona ti yimi ka njhani swi nga endleka hi pfuxa nyana ku ya kwahala ka vo June yi nga ku ya vo June mara hi mhaka ti-elections loko ku ve n'wina June mi languta hi tihlo rihi ni languta hi mhaka ta ku ri loko va languta vanhu lava loko hi swi languta kahle ni nga swi languta hi mhaka ku loko fika June minkarhi yo tala va kota ku hi nge swi languti a ni nge languti hi mhaka ya ANC ni ku Eskom yi ri yona yi va na ku tikeliwa ngopfu loko ku ri nkarhi wa xirhami leswi ni swi langutaka xiswona ene leswi mi ngele ku swi hlamuseriseni swona swi tikomba swi nga va swi vulavula nyana kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve hi mhaka ya sweswo hikokwalaho ka yini van'wana va ku hayi lavawani va lo yima gezi va ta tlhe va tima loko se hi vuya ka se swi vula ku loko ku ve load shedding yi ta vuya ndzhaku ka nhlawulo swi vula ku a yi lawuriwi hi ANC kumbe a yi lawuriwi hi vandla ro karhi ra tipolitiki ya mini mana sweswo ku a ri lawuriwi hi vandla ro karhi swo kotlanisa na ku loko ku ri ku phuxiweni ku xiyimo xa tiko xi va kahle hi nga yi nghenisa na yoho ANC ku loko ku ri i mhaka ya nhlawulo a hi faneke hi pfuxa ka swilo swo tala ku yi lunghisa hi mhaka ta ku ri swi tikombisa swona hi tihlo rin'wana swi nga swi tikombisa swona ku yi pfuxa ku hi kota ku ti-election ti favor yona mara loko hi languta ku hi xiyimo xa tiko hi nga vula ku naswona ku va na ku tikeriwa ka tiko ra hina swi kona ku nga ri ku kumbixani va lava va swi tivaka ku gezi ri ta famba rini ri ta vuya rini va swi tiva na ku hikokwalaho ka yini ri kha ri famba ya hi vona va faneke va hi nyika tinhlamuselo a hi fanekele sweswi ka nkarhi wa sweswi gezi loko ra ha yimisiwile vana va nga le ka xiyimo xo va vutisa ka Eskom ku a va hi byeli ku problema ku ri yini hikuva hi ta va hi hlula ka ndzingo lowu wa gezi no kambe Eskom hi ku ya hi nomo wa holobye wa gezi va hlamusela phela na vhiki leri nga hundza va kha va hlamusela vateki va mahungu va vula ku za hi nga vi na load shedding xin'wana swa swiyimo hi mhaka ya leswi na leswi va hlamusela hayi ku va le ku hlamuseleni va le ku hlamuseleni na sweswi mara swi endla nga ri vo tumbelanyana xitsuka vo pet mara hi nga mina a ni ri yimelela ANC a ni le ka xiyimo xa kahle u vula ku ni le ka ntlawa wa tipolitiki but ni vula ku ta ku ni vula ku ya swi kona swin'wana se ni byeleni loko ku ve a hi nyikeni xifaniso lexi loko ku ve ANC leyi n'we mi ehlaka ku yi nga va yi swi tiva hi yo yi endlaka ku gezi ri nga ha fambi sweswi hi ku yi lava ku voteriwa ani ivi yi nga voteriwi se loko se ri fanele ri famba ri fambisa hi yini ta vuya ka vona va lava minister wa rogezi ku ta ku ri swi vula ku ta ku ri leswi a wu komba ANC ti tiva mara se mi ta
kumbexani loko mi nga va votangi mi katse na sweswo swa ku ku na load shedding. Botseta leswi fana na loko ku ri mutini mi kuma ku ta ku ri mhani va poseliwa mali vona va hi byela ku va poseliwa swi fika ka xiyimo xo hina hi komba papa hi titiwa mara loko ya kuma ntiyiso se swi hi vuyisela ku se hi vuya ka xiyimo xa kahle ku hi se hi komba loyi ku nga yena a nga na problem. Se kambe kwalano mi ta vuya mi swi vona njhani se mi ta se mi votini se ku ta ku rindzeriwe 2029. Hi ta ku yini Botseta i xiyimo lexi hi nga le ka xona tikweni leri. Nametwele Botswana Kesini. Kelson Botseta 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena n'wangulo lowu nga wu khoma hi wihi timhaka ta wena ti nga andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula un'wana hi loyi mingiseri nhleka Hayi Botseta buto mina minjani ikona minjani efokeni hayi na vulavula le again mina mavonelo ma mina Botseta gezi ro timwa hi munhu ko va leswi swa ku kuxani gezi ri nga tsaka ri humelela siku rin'wana va ku namuntlha gezi ri ri kona yena a hi byelaka ku gezi namuntlha a ri kona yena a swi tiva ku na lexi vanga lexi endla ku gezi ri va ri nga ri kona i yini and u swi kotisa ku yini ku hi byela ku ri ta va ri nga ri kona ku ri reason ya yini swi komba ku hinkwaswo leswi va swi endlaka i mhaka ya tipolitiki mara gezi va kha va swi tiva ku loko vo swi lava ku ri nga fambi a ri nga ta famba ni byeleni ku tipolitiki ti ta va ti kha ti la ku va pfuna yini loko a hi nge a hi nge loko ri ra tipolitiki ku ta ku ri politiki ku ri vandla rihi ra tipolitiki ni ta kota ku mi vutisa xivutiso lexi ku ta va ku ri vandla ra ANC ku ri rona leswi ri nga khoma mfumo loyi nga ka wona ka nkarhi wa sweswi okay se ni byeleni hi rihi vandla leri nga tsakisiwaku hi ku ri nyangatsa vanhu lava va fanele ku va ri votela hi rona ra ANC ni vula ku ka ya ante ku endleka yini kambe loko ho landzelela logic munhu a nge vuli ku a custom i lava ku mi n'wi votela ivi a tsakisiwa hi ku mi khoma hi tihanyi a ni tivi kumbexani hi logic a swi vulavuli sweswo se loko ku ve sweswi hi vi na load shedding ze fika ka va stage 6 xexi nga tshama hi va ka xona hi mhaka ya ku vandla ra ANC ro ndla hi vomu swi vula yini hi ku ka va hi hina tanihi vanhu lava hi korhokeriwaku laha Afrika-Dzonga swi vula ka va hi lavi hi swo vulaka so yi ta lava hi languta mhaka leyi hi ku ya hi mehe a ni tshembi ku munhu loyi a twisisaka ku leswiwani swi nga n'wi onhela ka tinomboro ta yena a nga endla swilo hi vomu a ni tivi kambe hi mutwenini hi laha hi twa n'wena hi loyi un'wana ni nhleka Hayi papa minjhani buto wa mina hi pfukile n'wina minjhani hina hi pfukile a khensa mvulavula na Abraham wa ka Ramani ha khensa tatana Ramani hayi ba mhaka leyi ya gezi ku vulavula ntiyiso vo swa tikomba swa ku ne tiva gezi leri swa ku ne loko va lava ku hi timela va ka hi timela nkarhi muni ku mekela nkarhi muni ngopfungopfu va lava va tipolitiki vo va tiva swa ku swi fambisa ku yini and then loko ku vulavula ntiyiso loko va hi ri vatshami va South Africa hi fikela laha ka ku hi twana swa ku okay hi mhaka ku gezi loko ri hi timela vanhu lava va varhangeri va hina vo va na ti-generator letikulu emakaya ya vo a va na problem swisiwana hi swona siku loko ku ne swi le ku hluphekeni mhaka ya gezi leri a ni ku loko a ku va ni mhaka leyi ya ku hina hi twana swa ku ne ku va na shutdown tiko hinkwaro swa ku ne mhaka ya gezi ku yi lunga swantswa ti-generator ku sala ta le xibedhlele na ta le ti-police station na kun'wana laha ku ri ku ne ku tirha swilo swa mfumo vo lomu mitini ya voho hi mhaka ku ti-generator letiya va xavele hi mfumo va ku tala na petrol ya kona diesel va supplya hi mfumo va lava tipolitiki hi ku a ti timiwi na tona hikokwalaho ku ri ne xiphiqo xi ta va right swa ku ne hi va na gezi laha South Africa ri nga tshame ri karhi ri timatimiwa mara hi mhaka ku vo loko mara a ni ngo sweswo swi nge vi kona se a hi vulavuleni leswi nga ta va kona but
sweswo mina n'we loko hi tshame so hi ka hi vulavula hi kutani a swi nge endleki a hi vulavuleni leswi nga endlekaka ai ko va ku hi tiyisela hi famba hi ya vota swa ku tala hi ta swi vona after ti-vote hi mhaka ku va tshama va karhi va hi planerile hi siku na siku ma vona kambe namuntlha xivutiso lexi ni nge le ku vutiseni kumbe hi nge le ku vutiseni ka Afrika wa vulavula hi xa ku ri gezi load shedding se le ka siku ra 23 yi nga ri kona Afrika-Dzonga se xivutiso ku nga ku hi ku vona ka wehe ku va kha ku endleka yini hi fike njhani ka xiyimo lexiwa nako hikokwalaho ka yini kumbe xikombiso murhangeri wa EFF a ku hi ti 29 a xikarhi ka vusiku gezi ri ta vuya ri ta famba kumbe ri ta sungula load shedding yi ta vuya ku vanhu lava va tipolotiki nkarhi wun'wanyana mi ta kuma ku me ni le ka ANC kumbexani ni le ka COPE mara mi kuma ku hi vanghani mi kuma ku loko va karhi va hleva hala ka COPE or hala ka EFF un'wanyana lowu a nga munghani wa loyi un'wanyana a nga hala ka phati leyin'wanyana wa swi kota ku a teka mhaka liya a ya hlevela loyi wa munghani wa yena that's why mi kuma ku loko a sala a vulavula so mi ta kuma ku i vulavula ntiyiso se i swi kumile tindleveni ta yena nemetwi kezeli botome 0860002543 nongona ko Afrika wa vulavula makumembiri ntsevu timinete yi bele awara ya khumembiri nongona ko Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi msomo ku fika ra vutlhanu hi ka hi ku tiawara timbirhi 12 to 2 hlekani un'wana na un'wana wa xikwembu a hi ku timingiselo ma hikwalonga ko 0860002543 nongona ko Afrika wa vulavula un'wana muyingiseri hi loyi nhleka ayi buta mina minjani pfukile minjhana hi pfukile ya jopere ka kita mandeni la aye papa leswi ko va ku bank the vote bot pet ko va bank the vote leswi swa gezi a ku na mhaka yin'wana va endlaka va ANC ku ri kahle kahle swi le mavokweni kasi ni byeleni kasi vanhu lava tirhaka Eskom hinkwavo va ANC hi vo va nga khoma ni hleketa na misa la nga huma wa CEO luya va vito ra yena u za kombisa nyana ku ri ku na un'wana wa ANC kwala henhla va nga ku byeli ka mali gezi i mani wa CEO a nga huma mi vula ku yena n'wana wa Eskom ni vula so i mani loyi n'wi mi vula ku yena ko ni rivaleni wa ku huma hi khale sweswinyana sweswi a za kombisa mi vula Andre de Ruyter exactly exactly yena loya u ze a tanyana mhakanyana yena a ntivi ku vo n'wi pfala yini ku ra miyela na yena u za kombisa ku kwala henhla hi koho va dyaka kona kwehli leswi swi vulaka ku dya ka voho swi khumbaka load shedding hi swona na sweswi va swi vona ku ri loko vo tsandzeka ku wina sweswi obvious se loko ku ve va tsandzeka ku wina sweswi obvious se hikokwalaho ka yini va nga dyi ngopfu sweswi se ri fambela makumu ku loko va nga wini va va dyini a ni sweswi u fanele u kondletela na huku phela u khoma hi mavele se ku va ndla njhani kwalano kahle ku va ta dya kahle ku ya mahlweni swa boha after vo ma 3 days 4 days after the vote swa boha yi vuya load shedding swi nge tsandi nemetwi na hambi ko ka ku nga wini vona loko vona vo ka va nga wini swi nga endleka yi vuya mara yi famba ka karhi yi nga hela because swa boha vandla leri nga ta nghena ri ya ku cinceni le ka Eskom vanhu vo tala swa boha mara phela vandla leri okay swi vula ku vandla ra koho leri ri nga ta cinca hi leri ri nga si tshama ku ri va koho a parliament leri nge a ni se swi ka fuma ANC ntsena botpet a ku fuma ANC ntsena loko mo languta tikomiti hinkwato leti nga koho mavandla ya koho laya loko mo languta a ni ku na ti-portfolio committee ta gezi ta dyondzo ta yini mavandla ya koho kwalaya hinkwawo malama ma nga koho parliament mo tala ma vo ma yimeriwa kwalaya ina mi twisisa kwalaho se swi vula ku hi va fanele va kha va hi lwela na sweswi se swi vula ku leri nga ta hi lamulela vandla hi leri nga ri ku kona a parliament na lava nga koma ta hi lwela ni vula ku matsandi yini sweswi swi sava na matimba swisanisi ni mi twini okay botomin 0860002543 hi gcinini hayi mi swi twile leswi a ni mi byela va xinuna ntsena va nga nghena la nongonoko lowu loko hi la ku ta nhlayihlayi va xisati va tele ngopfu
lava yingisela ku nongonoko lowu mara kwana u nga nghena emhaka yini va le ku swekeni swakudya swa na nhlekani va le ku ndleni ka yini va vaxisati hayi ka sweswo ha swona hayi un'wana muyingiseri va mi yingisela khalanga mara va le tikaratini a swona sweswo va le tikaratini ti hayi va tiva hayi kona mara kumahlo un'wana hi loyi a hi yingiselaka a nge le tikaratini i le ku hi hlayela mahungu sweswi i Nkosinathi Zitha i le ku yingiseleni Nkosinathi Chauke i le ku yingiseleni sweswi a nga yi tikaratini i la ku hi hlayela nhlokomhaka ta mahungu nhlekani lo se wa swona ka a hi amukeleni mani Nkosinathi Chauke va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini ya Nkosinathi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo vingisero Munghana Lonene FM languta ka ha ri 31 minute ntsena ku pela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nthemba Steve kusuka a Oakley mi ta byela ku fambe njhani nhlengeletano wa n'we na va ndzawulo na va MEC ku ya hi laha u nga kunguhatiwa kona namuntlha mayelana na ti-shutdown letiya ambulavula hi toho kwala vhikini kambe sweswi hi lava ku amukela Uhuru Mofokeng va vulavulela tatana Amandla Msivi mi ta tsundzuka ku hi bule na ANC Mpumalanga va hi byela leswaku vuxirho bya tatana Amandla Msivi byi yimisiwile malembe manharhu kambe ku byi yimisiwa malembe mambirhi nthemba ma swi twisisa ku ni vula yini kambe hi lava ku ta twa ku hikokwalaho ka yini tatana Msivi va teka xiboho xa ku va tlhontlha xiboho lexiya na ko matlhontlhele ya ko ya ta va ya yime hi ndlela yihi Uhuru Mofokeng va vulavulela tatana Amandla Msivi a hi bule na vona eka nhlekani lowu Mr Mofokeng, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM nhlekani. Good afternoon and good afternoon to the rest of Munghana Lonene listeners. Xinjhani Xitsonga kwalano Mr Mofokeng xa ala Xiala ka xiala too much. Mara are you able to hear me loko ni vulavula hi Xitsonga? Yeah, to some extent I'll be able to hear you. Okay, let's give it a try, and wherever we get lost to each other, then we'll try and revert back to English. You may continue responding in English, it's fine. Let's start from the beginning. Last week, if not week before last, we spoke to ANC Mpumalanga. Baku, they have since suspended Mr. Amandla Msivi. Maybe take us through the background of his suspension. What is he suspended for? All right, thank you very much. He's suspended for, there were 4 charges basically, but the main charges are attempting to disrupt the January 8 statement. He allegedly also insulted the ANC president and also mobilized people not to attend the event. Those were the charges that he was ultimately also found guilty upon. And we believe also from his side of view that these were just nothing but malicious charges. Why do we say these were malicious charges? We say these were malicious charges and fabricated charges because primarily, if these charges were genuine, the nature and the character of the charges would be as follows. He would not be charged for something he had said in an event mobilizing to a January 8th of the ANC, which was allegedly sabotaging. How do you sabotage an event while you are mobilizing for it? So that is malicious in its first instance. It is fabricacious in the second instance because there are videos speculating of Comrade Amandla Msivi directly speculating and actually absolving the ANC president from any wrongdoing. So he could not have insulted the president while he absolved him. So we say these are malicious and fabricated charges. Lastly, we believe that if the charges were cheating, he was going to be the first person to receive the charges. But then he was not. He actually, in all of these instances, throughout the disciplinary hearing process, he's been the secondary receiver of news. The primary receiver has been the media. For example, when he got charged, it was a journalist of the SABC that went to Twitter and speculated and told us that the PwC of the ANC in Mpumalanga has charged Comrade Amandla Msivi for those charges we've already mentioned. Before he even received this, it was already being discussed in social media and in many platforms. So it becomes it becomes a matter of
not being satisfied with the way this thing is generally being managed. And you speaking of charges being fabricated, for who's on or for what advantage? These are politics. And generally, people know when it's time for elections, it means new positions. And in politics, it is not a foreign thing that people chase each other and fabricate charges and use state machinery and use whatever power is within their influence to eliminate those whom they see as a particular threat in their political attempts and their political ambitions. Therefore, we believe that Comrade Mandla Msibi, as he stands, being one of the most popular individuals in the ANC, if not the most popular, is being seen by those who, by the powers that be, as a threat in their ambitions of maybe second term, in the ambitions of the executive committee, in their ambitions of being premiers and other higher ranking positions. So they see him as a particular threat in actually advancing those ambitions of theirs. And that is why they particularly fabricate these malicious and vexatious charges against him. Fast forward to today, Mandla Msibi is now appealing. Yes. The appeal itself, that's the beauty of the ANC. The ANC is a democratic organization and has democratic processes. Part of the thing is that when a disciplinary committee of a province finds you guilty or finds you with a decision that you feel unsatisfactory, you can take that decision and appeal it in the National Disciplinary Committee, And then this is what exactly Comrade Mandla Msibi has done. It's within his right, it's within every right of a member of the ANC which is undergoing disciplinary processes and is not satisfied with the findings. So he is initiated that, and part of the processes means that you write to the disciplinary committee, and then the disciplinary committee, being an impartial structure, will uplift and will nullify whatever decision has been taken by the provincial disciplinary committee in order for it to deal with members who are not charged. Like it could not, the disciplinary committee cannot deal with a person who's not a member. So Comrade Mandla Msibi must be a member in order for the disciplinary committee to deal with his appeal. So right now, Comrade Mandla Msibi is a member and an MEC of COGTA in good standing treasurer of the ANC because of the appeal and Rule 25.43 of the Constitution of the ANC. Does it mean the National Disciplinary Committee has since accepted and approved his appeal? Absolutely, it has received the appeal. By mere receival, it invokes Rule 25.43. By mere receival, it will only be a matter of time. They will communicate on when they think the matter should be heard, and they should be going to hear the matter and come with a decision. We are hoping they are going to come with a different decision than the one that was taken by the Provincial Disciplinary Committee. Some analysts are saying this could be a political suicide by Mr. Mandla Msibi by virtue of what happened before when other people try to appeal decisions of the like. The thing is, we believe the matters are very much different. The matters which were faced by others are very different from Comrade Mandla Msibi. These charges in itself does not even warrant did not even warrant a disciplinary process in the first place. These were charges which could have had a political intervention. We are speaking of an official of the ANC in the province. The ANC in the province could have approached this matter differently, but right now it leaves Comrade Mandla Msibi with absolutely no choice but to appeal. But should the appeal committee uphold the decision of the province, we can still appeal it in the NDCA. And should that decision be upheld, we can still approach the court of law. There are still many processes that can be taken in attempts of ensuring that the membership of Comrade Mandla Msibi remains well within the African National Congress. I'm happy you just made mention of the fact that he's trying his utmost best, that is Mr. Mandla Msibi, to remain a member of the African National Congress. And what does it do to all the speculations which were going round to say, no, he might be on his way to the other party? No, I'm going to say it very clear, categorically here.
And without mincing my words, Comrade Mandla Msibi is the son of the African National Congress, and he is going to do everything within his powers to ensure that his membership remains as such. And he believes in the processes of the African National Congress, that they are going to absolve him and they are going to ensure that his membership is untainted with. So he is not going anywhere. Those other reports, they are just desires and wishes for other organizations to legitimize themselves, but there is absolutely no chance for them to receive the membership of Comrade Mandla Msibi. Please don't tell me he's in good spirits. Tell me something else. How is he today, Mr. Mandla Msibi? Now that he's in this, I'm not sure if we can still call it a quagmire. Now he's in a... No, he's wearing his ANC T-shirt right now. He'll be going for a door-to-door later. He'll be going to campaign for the ANC vociferously, taking full advantage of the processes of appeal, which gives his membership a full recognition like any other membership. So he's in good spirits. Yesterday, he was in the executive committee opening the House of Legislature, House of Traditional Leadership with the Premier. He's in good spirits. He's fantastic. He cannot be demoralized by such lousy attempts at seizing his political career. Uhuru. Not yet, Uhuru. Thank you very much for your time. We really appreciate your time. Enjoy what is left of your Wednesday. Thank you to the listeners of Mungana Lonene FM. Akhensa balaba mbatwa inkulukumba Uhuru Mfukeng basuka eka ofisi ya Tatana Mandla Msibi tani mbulavuleri va kha va kombisa timhaka ta hila Tatana Mandla Msibi va nga teka xiboha ku na xitlhontlha xiboho lexi xa ku mina ni yimisiwa vuxirho hi ku rhumela tsalwa ka xiyenge lexi xi nga ta languta hi vuntshwa xiboho lexi tekiweke ehenhleni ka mina. Se va nge ri hikuva se ku tsariwe papila rolero swo vula ku a ni tivi milawu ya ANC, kambe hi ku ya hi Tatana Uhuru Mfukeng va vula tani ku ri swi vula ntsena leswaku loko va ze lava va komiti yo tshinya ya vandla ra African National Congress va amukele ku tlhontlha kokoloko ku nga endliwa hi Tatana Mandla Msibi, swo vula ntsena ku xiboho lexiya xi ta pfa xi yimele tlhelo. Ni vula lexiya xa ku yimisiwa ka vo hi ndlela n'we mi yi tiva kahle milawu mi ta hi byela ku va hi twisisa ku ya amahlweni, kambe hi la ku ya ka muhleri wa tipolitiki hi twa ku vo va ri yini hi timhaka ta tipolitiki leti ti nge le ku endlekeni a Mpumalanga. Kambe hi ku ya hi Tatana Uhuru Mfukeng, Tatana Msibi va ha tiyimiserile swinene ku tirhela vandla ra African National Congress. Hi yo mhaka na sweswi va ha ya mahlweni va famba hamuti ku vona leswaku va gangisela vandla ra African National Congress tivoti eka nhlawulo lowu va nga langutana na wona wa lembe ra 2024 mune lowu nga seleliwa hi kolomo ya ka ku tlulanyana n'hweti ku va wu hetelela wu va kona hi ndlela yaleyo. A hi vuyeni na muhleri wa tipolitiki kusuka Yunivhesiti ya Mpumalanga, kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla endzhaku ka leswi. Ente yesu hi yo mhaka hi kha hi ya ka nkulukumba Khaya Vilakazi lava va sukaka ka Yunivhesiti ya Mpumalanga tani muhleri wa hina nhlekani lowuwani hi la ku twa ku vo va ri yini hi xiboho lexi nga tekiwa hi Tatana Mandla Msibi. Mr. Vilakazi, good afternoon and welcome to Mungana Lonene FM. Afternoon to you and your listeners. How is your Xitsonga? Sorry? How is your Xitsonga? Can you converse in Xitsonga? No, unfortunately I can't. To some extent there are words that I can pick up, but it will be very poor. Oh, I see. I'll organize you someone who will teach you Xitsonga. And the next time we have this kind of interview, you will be very fluent in Xitsonga. Please, that would help. All right, let's start from the beginning. Last week we learned of the suspension of membership of Mr. Mandla Msibi. The question then will rise to how did we get into this situation wherein a member gets suspended? There have been charges that were laid against him, but then from your vantage point as an analyst, what are you seeing happening in Mpumalanga politics, particularly in the African National Congress? Well, you'll be reminded that everything stemmed from the week leading up to the January 8th statement of the ANC, which was held in Nelspruit, Mpumalanga, where it is alleged, and the charges allege this, that Mandla Msibi and his two conspirators sat down and planned to disrupt the January 8th by demanding
the president of the ANC to come and address his constituents in Pinar about the smart city that was promised to the province. So leading from that, Umandla Msibi was then seen as the thorn amongst the roses of the ANC, and his behavior needed to be rectified as an example of what not to do as a member of the ANC. We've just been speaking to his spokesperson, and he said those charges were fabricated. Do you see any fabrication of those charges from your vantage point? Well, I wouldn't know because I wasn't part and parcel of the disruptions. However, if the charges were fabricated, if he had no way of planning this or being part of it, then he can challenge his suspension not only within the ANC but into the judicial processes, because currently this is an internal ANC issue and he is pleading his innocence throughout everything. And now he has since taken that route to appeal. What do you see at play here? Now, when you appeal a decision of the disciplinary committee within the ANC, it never pans out in a positive manner because, and this is history speaking in today's context. The last time people challenged such things, they generally got expelled because it was seen as them continuously challenging the authority of the disciplinary committee. And everybody within the ANC has always maintained this ideology that you need to submit yourself to leadership and not contest or bicker with leadership. Does it mean he's likely to have problems by virtue of what history is telling us? It seems like it, because what is the possible outcome of it? Because they've challenged it currently, what will be the possible outcome that could be positive both for himself and for the African National Congress? Because we are now going into it is peak election season. And when you look at things are not well within the ANC. And this then becomes a caveat that diverts the attention of the ANC away from the elections. This will hurt either himself or the ANC in the long run. Now, some are saying this could be a political suicide. Do you see it that way? I think he has nothing to lose, in fact, because when the committee has taken a decision to suspend your membership, what else do you have to lose? Because if the ANC is your political home and you feel aggrieved by the decisions that the disciplinary hearing has taken, challenging it, it's the only form of recourse that you can have, because 3 years out of politics, it is a lifetime, because a year out of politics is detrimental to anyone. You can just imagine 3 years of not participating within the ANC structures, where it would put him as an individual. And what kind of a politician is he, though? And what kind of power does he command from Mpumalanga? No, Mr. Msibi commands a great deal of power, especially in Nelspruit, because one would always remember that as much as the PEC represents the whole of Mpumalanga, but these are regions that are made up of this province. And in Nhlanzeni, uMandla Msibi is seen as one of the biggest leaders of the ANC. Now, this is going to tarnish the image of the ANC in any which way if they suspend, if the suspension stands with Umandla Msibi, because he does have a huge constituents of followers that follow him, that have known him from the days of the Youth League to the ANC, and this following
cult-like in nature, will to some extent follow his word when it comes to his pronouncements if things don't go the way that he plans in future. And back to the African National Congress, and when we look at the timing thereof, is this the best time they could have done this, or they could have waited at least until after the elections? It was a catch-22, I think, for both the African National Congress and Mandla Msibi himself, because had they waited until after the elections, then Mandla Msibi would evidently be out of any form of recourse in terms of saying, you have suspended me, and therefore I can't be part of any ANC structure. However, at the same time, the ANC needed to show that when something has been reported, there is a significant time, or a time where you have to charge somebody and you need to deliver a verdict. But when I say it's a catch-22, because either way, nobody wins in this regard. Because if they expel Mandla Msibi and he pronounces on another political party, it will entrench the ANC deeper into the problems that they currently have of maintaining an electorate. But at the same time, if they suspend him now and promise him that, don't worry, in 3 years' time, you will come back, or during these 2 years, things will be made available for you, then he has a leverage in terms of not challenging things and not putting the ANC and its campaign into jeopardy in Mpumalanga. And finally, there were rumors and speculations that were thrown all around after the suspension had been made public, that he might, or he's likely to join other parties. One of the parties that was cited was MK. And if those speculations are anything to go by, what does it do to them now that he has appealed the decision for his suspension? Well, with rumors, they muddy the waters, because he wouldn't have challenged his suspension had he wanted to leave the ANC for another political party. So as it stands, it will be remiss for me to pronounce on rumors, but he himself and his spokesperson have said they know no other political home except the ANC. And his actions are speaking to the fact that he is trying to fight this within the confines of the ANC. However, if he cannot find the recourse that he wants within the ANC, he would be very justified in saying he has attempted every single avenue that the ANC has provided. However, he still feels aggrieved because he believes these charges are trumped up and etc. So he could, in a way, pronounce, and this will hurt the ANC going into the elections. I see. Former student of the University of KwaZulu-Natal, Professor Khanya Vilakazi. Thank you very much for speaking to us this afternoon. No, Professor Pats, one should not be bestowed things that you have not had. No, you've been a doctor since 2021, so I'm sure you are there. I'm a doctoral candidate. I'm still working on my PhD. Oh, I see. All right. You know what? But consider it done, though. It's a blessing anyway. Thank you very much for your time. No problem. Thank you, and thank you to your listeners. Okay. So bingitsirong gara lona FM laba ibulana bona inkulukumba Khanya Vilakazi bona laba ba usuka ku University ya Mpumalanga bakaba inyika xifaniso etlhelo ra vuhleri kusuka kwele ka ku tatana Mandla Msibi munhu wa njhani ku ya kwele ka timhaka ta ku xiboho lexiwani loko va va xithontle hi ndlela leyi swi nga va swi vula yini ka swivulavula leswi se a swi ri koho kambe yin'wana mhaka leyi va nga vulavula hi yona ngopfu i timhaka ta leswaku swa ku vandla ra African National Congress a ku ri ha xin'wana lexi ta xi endleko sweswiya swa ku loko i homu ye le
yele hosini wa ikhayima inandzu wa itshika inandzu a swi ri hi kambirhi lero a swi boha ku va vona ka va kha va endla xa n'wanchumu kambe ke xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi titani swi ri yini hi maveriveri ya ku kumbexani va nga hetelela va ya ka vandla rin'wana va ku fika sweswi swo chela misava ka maveriveri ya lama hi ku loko ku ya ku ri timhaka to famba va to tshikela va nghena ndlela ebe va famba wena u ri yini hi le ka 0860002543 ku lo sala timinete ta mune ntsena ya mahungu ya misava ntere loko hi vuya mahungu ya misava hi bulana tatana Nel Xikwambani kambe ke hi komisa swin'wana swa leswi va vulavula hi swona loko na ha ri ndlela riqingho ra wehe tatana Vilakazi va kha va kombisa timhaka ta leswaku tatana Mandla Msivi un'wana wa vanhu lava va tikomba ku va ri na vuseketeri lebyi byi nga koho eka Mpumalanga leswi swi hetelelaka swi langutiwe na ku ya hi vona va swi twisisa ku hikokwalaho ka yini ku ri na xiyimo lexi xi nga le ku hlamuseriweni ka nkarhi lowu na ku ya amahlweni loko ka ku langutiwe na timhaka to toleta ta ku swihehlo leswi swi vulavuriwaka swihehlo leswi ku vulavuriwaka swi sungule vhiki ku nga se yiwa ka ntirho luwa wa January 8 hi ndlela yaleyo veri ku na muyingiselela i mani hi twa ku yena angula a ku yini hleka Mfikani Mfukeni Botpet Mfukeni n'wina minjhani papa Mfukeni xikhulu a khensa hey Botpet mon kombisa ku kuna problem a Mpumalanga kuna defection mi nga rivali ku the current premier Mpumalanga i refilentsweni and refilentsweni hi ti 29 ta May i ya ku humeni leswi vulaka ku ta laveka a new premier and mi nga rivali ku provincial chairperson ya ANC Mpumalanga i Mandla Ndlovu and Mandla Msibi i treasurer ya province se Mandla Msibi Botpet i powerful ngopfu Mpumalanga wa fana na former deputy president Didi Mabuza wa chawa Mpumalanga una support ikulukumba ngopfu una support Bushbuckridge the former executive mayor wa Bushbuckridge Milton Mireni i khomi ndhawu i thimini so kuna section ta ku Mandla Msibi fana destroyiwa hi mhaka loko ko se ku yiwa ka ti election nga na possibility ya ku a diteka u premier Botpet se leswi nga ku humele mi nga rivali ku early last year va ku charge hi mhaka ya meda a ku heteleni case ya kona yi herisiwa ku ri hava vumbhoni se Mandla Msibi i le ku chaweni ve le ku zameni by all means va n'wi destroy Botpet a ngo yo onha ku fika kwalano nakona ANC ya Mpumalanga a va nga ta suspenda Mandla Msibi va kha va swi vona ku hi le ka ti-election hi ya ku voteni hi ti 29 a va fanele va n'wi tshika laha se swi tikomba kambe va tshika hi leri nge yini hi ku na swihehlo leswi va swi vulaka ku a swi veka vandla ka xiyimo xo ka xi nga ri kona ku fana na ku hehliwa hi ku va i vulavule ku biha hi president ku hehliwa hi ku va i kondletele timhaka ta ku vanhu va nga yi ka ntirho lowu kumbexani loko xitedium a xi nga talangi naswona swi ta vanga swi vulavula swin'wana ya Botpet kwalani mi nga va mi vula swona mara lexi ni lava ku xi vula ka challenge leyikulu ka ANC phela i ti-allegation wa fane a ta ka hearing i mavarivari a swi se proviwa so Mandla Msibi va fana ni ku no swi a ni ri disciplinary committee ku ze yi fika ka xiboho lexi ku ve na mintshamo ya ku va ku hetelela ku twananiwa ku mintshamo leyi a yi languta ka timhaka ta leti hinkwato ku himpela loyi hi n'wi vona nandzu Botpet mi vula swona ni ta nyika xikombiso ANC is a big institution i yindlu i muti maswisa Botpet yi ta va khosa loko va yi ta va khosa ngopfu tanihiloko ni kombisini ku Mandla Msibi i tiveka ngopfu a Mpumalanga na support yikulukumba a Bushbuckridge ni le eSaveni se mi ku ya hi mina a va n'wi tshikini nyana ku votiwa and then from there a va ta kota ku va dilana mhaka leyi ya step aside leyi Botpet yi le costeni ka ANC yi le costeni ku huma mavandla mamantisa Botpet na metwa no vona ku mani Nkosi na Chauke va makulunga ku hlela mahungu kambe hi ta bula hi yo hi ta mi nyika nkarhi wa ku va mi tisa n'wangulo wan'we loko hi vuya mahungu ya misava kheseri swinene botome okay hlayisekani Botpet no inkomo a hi kumeni mahungu ya misava hi lawo ya landzela na mani Nkosi na Chauke ya Nkosi nati hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ni ngo tibina tintsayani bela awara ya khomenar cancel man kosna jaw kena mahungu msava ya awara ya ngwe ya wan mahungu talandela susi awara ya mbiri loko kusungula nongona ko dzumba na mina kambe ke tatwa tloko makata kona ya hafu bela awara ya ngwe nhlekani ndo inkarhi luwani ngeteri ntakombela ngwe va xisati mi byela ko xo sungula tinhlanhla tiri Afrika Dzonga ku tele ngwe kambe mi le ku vona keni ka tipolitiki xa vumbirhi tinhlanhla tiri nongonoko walo hinga ka wo ku tele ngopfu vaxisati lava wu yingiselaka ku ya hi tinhlanhla leti nga tikuma kambe ke loko hi yingisela ku nghena ngopfu vaxinuna xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini n'wina swa tipolitiki kumbe swa ku fambisiwa ka tiko leri a mi lava ku nghena ke loko mi languta ka voters roll ya va IEC veri ku tele ngopfu vaxisati se xivutiso i ku loko ve mi tele ka voters roll yin'we mi nga ta ku voteni vo tala van'we ku tlula hina va xinuna xana i ncini xi endlaku ku mi vonaka onge ta mi ngheneleli ka minjhekanjhekisano kumbe mimbulavulo leyi va ku yi kha yi pfuna ku aka tiko leri ku ya amahlweni ke se ya fuku bela wara ya n'we loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ni ta va ni kha ni teka riqingho ka 0860 002 hi twa ku mi angula mi ku yini n'wina vaxisati kambe a hi sunguleni laha ku na swiviko swa leswaku tindhawu to tala hala ka masipala wa Tzaneen leti katsaka va Dan ka Mhlava Nkowankowa tin'wana ta tindhawu leti ku nga veki na mati kambe swi tlhe swi fika swi nyanya loko se swi khumba na xibedhlele se hi yo mhaka hi ka hi la ku bula na tatana Nel Xikwambani va suka ka ndzawulo ya rihanyo eLimpopo hi la ku twa ku hikokwalaho ka yini ku ri hava mati xibedhlele na ko tanihi xibedhlele ve le ku endleni ka yini ku vona leswaku xiyimo lexi ololoxeka vavabyi ke va khumbeka njhani hi xiyimo lexi hi ndlela yoleyo tatana Xikwambani i nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lona FM inkomu khalanga nhlekani le ka vayingiseri hinkwavo Munghana a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina swi le mahungwini ku xibedhlele xa Lethaba ku hava mati xiyimo xi njhani xiyimo xi critical na stable hi ndlela ya ku mati ya sungule ku kayivela hi Musumbhuluku endzhaku ka loko va Mopani District Municipality ku na vo lava va hi korhokelaka hi tekela mati tanihi Water Service Authority va hi tiviseke ku na pipe leyikulu leyi nga baleka leswi endlaku ku va le ku tirhaneni na yona mphakelo wa mati wu pfa wu yimile so hi na mathangi yo ringana 6,000 liters le xibedhlele lama hi ma tirhisaka as backup minkarhi yo tala loko tshuka ku ve na xiphiqo xa mati le district rin'we kumbe mambirhi so hi vone mathangi lama ya sungula ku hela kwalomu ka vo Matolo so hi kombela vo va masipala ku va hi pfuna hi ku chela mati tilori le xibedhlele ku swi nga kavanyeti vukorhokeri of course vukorhokeri a byi kavanyetekangi ngopfu ko va mhaka ya swa vuhandzuri mhaka ku leti fika ku lavekanyana mati yo vonakanyana so xibedhlele xi teke xiboho xa ku kusukela nyana namuntlha ku fikela loko xiyimo xi ta vuyela matshan'wini vuhandzuri lebyi nga ri bya xihatla byi pfa byi yimisiwile ku langutiwe ntsena eka lebyi nga bya xihatla lebyi nga tshika byi koxa vutomi lomu byo ka byi nga endliwi so mara va masipala va hi tshembisile ku va le ku tirheni swinene na xiphiqo lexi ku lulamisa ku xi vuyela ematshan'wini ene hi tshemba leswaku hi nkarhi lowu nga hi teki mbilu ku ya hi xitshembiso xa vona nkarhi wun'wani mati nkarhi wun'wani na wun'wani ya nga vuya ka ko va ku loko ya vuya ya fanele se ya tlhela ya ti-system ta hehe swiganyatani ya tindhawu leti nga le henhlanyana leswi nga tlhela nkarhi wun'wana swi tlhela swi teka tiawaranyana mara ka tshikela sweswi nkavanyeto lowu nga ko va vuhandzuri ku va byi nga koti ku endliwa hi ndlela a byi fanele byi endlekisiwa xiswona se loko vuhandzuri byi kavanyetekile ku endleka yini hi byona mi ri yini mi ri tlhelelani kaya mi ri ku endleka yini ya vanhu lava va ri ka ti-slate to hambanahambana ka leswi swi vulaka ti-electives kumbe ti-operation leti nga ri ki ta xihatla va tivisiwa ku
va va yimilenyana va tlhela va fowuneriwa nakambe loko xiyimo xi thelele ematshan'wini so swi ku tirhaniwani va xihatla vo fana na lava va nkarhi wun'wana va nga bebulaka hi ti-operation swo tanyatanya na lava nga tshuka va na tinghozi to chavisa leti nga tshuka ti koxa vutomi bya vo lava va nga langutisa fikelaka so mara i xiyimo lexi hi nga langutela ku xi nge teki nkarhi wo leha ku ya laha hi nga hlamusela ku va masipala va hi tshembisile nkarhi wun'wana ngo va ni vona na n'wini kuma ku va le kusuhi na ku heta cause loko hi cheka progress mpungu wa kusuhi namuntlha a va tshembisile ku nkarhi wun'wana namuntlha swi ngo tshika swi lunghile muhaxi so a ho lava ngopfu tisa vaakatiko loko va fika exibedhlele nkarhi wun'wana a ni swi endla ku van'wani va foneri va nga kumekangi tinqinghweni loko va fika nkarhi ma fika va jikisiwa or va na swin'wana swi nga fani na leswi va nga swi tolovisa swona va nga hlamali ngopfu hi xiyimo lexi hi nga le ka xoko swi na nkoka ku hi burisana na vaakatiko hi tindlela to hambanahambana loko xiyimo xi ri so kambe 6,000 liters loko ri ku ni mitwe kahle yitsongo swi te njhani ku xibedhlele xikulu xo tani xi va na 6,000 liters ya mathangi tatana xikomani look i mhaka ku loko ku langutiwa ka eka swilo swo fana na emergencies i swilo leswi nkarhi wun'wana swi lastaka for siku kumbe masiku mambirhi mara I think ku also na ku it's an experience that we must improve on ku va hi antswisa eka swo ku na vona ku se fana na xiyimo lexi hi nga le ka xo se hi le ka siku ra vu-4 ku yisa ka ra vu-5 so usually a kuma ku loko matiko swi ya pimile for siku mambirhi a swi hi kavanyeti exipachi eka matirhelo ya masiku na siku so swi fike swi hi kavanyetela swinene but also na ku langutisa na timhaka tin'wana ta matirhelo lama ya teka nkarhi lowu nga le ka wona timhaka letati ku tshame ku va na mapfhumba man'wana a ni tivi ku a mo ndliwa ka swin'wana swibedhlele a ma nga ndliwi swibedhlele hinkwaswo swa ku ndla tibohole a mi zanga swi fika kwala ka ku mi swi hleketa ka tindhawu to fana na Letaba look ti-borehole ti na ku karhi that's why minkarhi yo tala mi kuma ku a hi ti prefer tanihi ti-main because eka tindhawu to tala hi nga na ti-borehole hi loko mi kuma ku xiyimo vhele xi bad leswiya mi kuma ku kun'wana ti-borehole ti diririwile mara loko u langutisa ndhawu yo fana na xibedhlele xa Letaba i xikulu swinene so u nga lava nkarhi wun'wana ku va ku ri ndhawu leyi ku nga kumeka ku mati yo tala swinene na ti-borehole to tala swinene but also na ku maybe mhaka ku hi vandzekana na plant ya laha mati ya hlantswaka koho yalaha tindhawu letiya ko va kwalaha hikwalaha makhelwani wa inani nkarhi wun'wana na timhaka ta ku kavanyeta ka mati a ti tali ku endleka swinene tindhawini to fana na laha xibedhlele so minkarhi yo tala ku maka swibedhlele swin'wana hi hlamusela ku na ti-problem ta mati mi kuma ku matsongo ya tibohole of course ya va ri kona mara loko hi matirhelo leswi swi langutisaka swo swibedhlele leswikulu a swi eneli minkarhi yo tala hi mati ya tibohole maxa mi nga ni nyika xikombiso ni ve laha mavhikinyana lama nga hundza hi vulavulanyana hi xibedhlele xa Elim na loko u kuma ku a ku na ku boxeteriwa esari sa mi kuma ku yuda ku va yitsongo ku khomisanyana ku swi nga vheti swi va west mara capacity ya tibohole minkarhi yo tala a swi olovi ku mi nga kuma ku ti nga rana operation yo fana na xibedhlele hi ku hetiseka hi ndlela yele because xibedhlele xi tirhisa mati yo tala swinene so na ku swo ti nga hlamusela ku hi le kusuhi ngopfu na plant swilo swa a swi talangi ku endleka laha tindhawini ta swibedhlele swo fana na Letaba ku vulavula ntiyo kambe miri va mupani va mi tshembise ku yini in fact loko ni karhi ni vulavula na n'wehe sweswi va ni rhumela papila ku kombisa ku mati se ndhawu liya se yi lunghisiwile ku se va ta sungula ku pompa mati lero ya fanele kwale ka madamu lero ni hleketa ku maybe loko damu ri ra pela swo tanya ya ta va hi nkarhi ya fika kwalaha tindhawini ti nga le ka tona so na ku hi tala ku khensa ku va va hatlisile ku tirha masoko ya laha hi tshembise hi kona hayi no a khensa na yena hi ta vhe va landza sweswi va ta swi vula kwala ku himpela mati yale ku va hetile ku lunghisa phayiphi liya kumbe yale sweswi swi nga vanga ku nga vi na mati kambe hi khensile swinene nkarhi wa n'wina tatana Xikwambani a khensa swinene inkomo swinene maxa tatana Neil Xikwambani va vulavula ndzawulo ya rihanyo eLimpopo va kha va kombisa timhaka ta hi laha xiphiqo xi nge le ku ololoxiweni ha koho exibedhlele xa Letaba kunjani la Letaba la mi right va yimisa voko hi right khalanga na khensa swinene loko mi ri right a xibedhlele xa Letaba tatana orders Ngoveni va yime ku lunga ku lata hi byela ku xana xiyimo loko xi te tani hi huma njhani laha andaka leswi
ekhumene ngo timinete ntsena yi bile awara kahle ka se ekhumeni ka timinete bile awara ya n'we nhlekana siku rena mutlela khensini n'wina mi nga teka xiboho xa ku va mi yingisela kwala ka xipandzamananga xa n'we xa manyunyu mani n'wina mari movha leyi kahle leswaku loko munhu o yi vona movha leyi a nga vha swi twisisa ku hano hi yo heleketana hayi ko hayi xi mu katekisile Xikwembu ni nga katsi swa Xikwembu na swi swa n'wina hayi mani swi tshika a no vula ni ngo hina hi tolovele sweswaku loko munhu a ri na swi swinene hi n'wi khensisa henhla hi Xikwembu xi n'wi katekisile a hi nga vula ku hi mikatsa a hi nga vuli swona kambe mhaka leyi nga ka yona i timhaka ta mati mani ve hi twa mulavuleri wa ndzawulo ya kumbe wa masipala wa Mopani tatana Odas Ngoveni hi twa ku va angula va ku yini lexi ni tsakisako vanhu vo fana va tatana Odas Ngoveni vanhu vo fana va tatana Nel Xikwambani vanhu vo fana va tatana Witness Tiva vanhu vo fana va Thilivale Muava vanhu vo fana na va Gerald Sambo vanhu vo fana na va ni rivala mani vo Mike Maringa i van'wana va vanhu lava loko hi va lava hi ku va swi tiva ku vona va tirha na vaaki a va voteriwi lava vo lo thoriwa va tirha na vaaki va va ri kona minkarhi hinkwayo ku vona leswaku va ta vulavula na rixaka amkhensa swinene na Steve Mabona i van'wana lava ko hlaya ku na va Ike Phahla van'wana lava hi swi tiva ku loko ho va lava sweswi hi ku mila ku swi endlisa kwini kwala Kruger vo to nghena moyeni hi vulavula na vona hi ndlela yeleyo se i vanhu lava va nga tiyimisela ku tirha ni nga rivala njhani va Steven Mabunda va Robert Mati yi mari vhele swi tshika swa mavito swi nga ta ni holovisa na vanhu va ku mina ke va Justice Chipala va swi vo tatana Mlamzi nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM enhlekani Khalanga hi kombela ku xeweta na vayingiseri va Afrika va vulavula khensele Mlamza na ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi bula na hina leswi a hi mi lavele swona ngopfu a ku ri timhaka ta xibedhlele ku veri xibedhlele xi ha mati kambe ke a hi sunguleni kwalano xiphiqo lexi xa mphakelo wa mati lawa ya nga hetelela ya khumba tin'wana tindhawu na le xibedhlele xi sungule rini na swo xi vange yini i ntiyiso Khalanga hi na xiphiqo xa mphakelo wa mati ka miganga leyi va ku yi karhi yi kuma mati kusuka ka xikimi xa hina xa Nkonko i xiphiqo lexi hi nga va na xoho hi Nsoto loko ku buluka phayiphi leyikulunyana yi vitanaku Rising Main hi yo yi tekaku mati yi ma yisa le ka mathanga kumbe ka ti-command reservoirs so team ya hina yi ve yi tirha ku draina mati lama ku ri va kota ku expose phayiphi leyi va lava ku yi lunghisa laha hi nga hi tibyele ku ri hi na breakthrough hi Monday kumbe hi kote ku yi lunghisa hi Monday loko hi sungula ku pompa mati ku va na electrical fault leyi a yi nga affecti hina ntsena na laha plantini a yi affecta nyana na miganganyana yo hlayanyana Mkuluvoti na phati yo karhi ya Dani leswi swi nga endla ku hi nga tikumi hi karhi hi pompa loko se gezi ri ya vuya proper hi sungula ku pompa hi loko hi discovera ku ku na leak kumbe pipe liya ya puta swinene hi sungula ku tlhela ku boheka ku tlhela ku ciriwa nakambe ku ri yi kota ku lunghisiwa tolo loko hi yele na executive mayor na mayor wa Tzaneen hi fike hi kuma ku ri ntirho lowu wa ha ri ku yeni mahlweni sweswo leswi ni vulavulaka na n'we Khalanga a khale ngopfu ni sukile ha ku yixiwa statement hi kombisa vaakatiko ku phayiphi se yi lunghisiwile hi le ku ringeteni ka ku va hi karhi se hi pompa mati ku ya le emadan'wini mara leswi hi lava ku tlhela hi swi kombisa i ku va vaakatiko va kuma mati hi xitalo kumbe va kuma mati hinkwavo swi nga hi tekela siku hi ku aka ti-reservoir a ku nga ha ri na mati at all ka nkarhi lowu vulavulaka hi wona mara hi ve hi karhi hi ringeta ku vona ku exibedhlele na muganga leyi nga khumbeka hi va hi karhi hi yisa ti-water tanker leswi hi va hi karhi hi swi tiva ku swi va swi nga enelangi ngopfu because ti-water tanker a ti vheti ti pfuneta ngopfungopfu aka ntirho lowu xibedhlele xi nga kongomani na wona na vaakatiko lava nge le lokixini so hi lava ku khomeriwa swinene mara hi lava ku kombisa ku i ntirho lowu se hi nga fika makumu na wona leswi swi vulaka ku loko mi ka mi pompa mati mi sungula mi endla njhani mi sungula mi pfala mathangi lama ma sungula ma hlengeleta mati ma nga se swi kota ku sungula ku phakela vaaki hi leswi hi lavaka ku ringeta so because
leswi swi nga humelela loko hi ringeta ku pompa hi Muvhulu mati ya lama matsongo ya ri koho hi ringete ku ma humesa hi bypass ya nga ngheni ka Mathanga leswi a swi vula ku lova vaaki vo karhi lava nga kuma mati lamaya ngopfungopfu aka ti-A loko mi languta loko xi ra nkonko hala ti-B na ti-C a va zangi va ma vona na ku ma vona so leswi hi lavaka ku ringeta ku endla so i ku vona ku ri at least reservoir ti va na mati ku loko hi ma pfulela ya kota ku va ya karhi ya fikelela miganga liya hinkwayo leswi hi pfumelaka ku hi ta va hi karhi hi swi fikelela of course hi kombisile ka statement lexi hi nga ha ku xi humesa sweswi ku vaakatiko va nga vheti va langutela mati hinkwavo namuntlha hi mhaka ya ku ti-reservoir ti va ti ri hansi ngopfu mara loko mundzuku ri karhi xa ni pfumela ku miganga ya ku tala yi ta va se yi karhi yi fikeleriwa hi tlhelo ra mphakelo wa mati na loko se siku ri karhi ya kuyeni mundzuku mara tilori leti a hi ri na toho sweswo leswi municipal manager u authorize ku ri hi kuma na tin'wana ku ri ti kota ku va ti karhi ti ya pfuneta aka xiyimo lexi vaakatiko va nga kongomani na xona a na hala ku vutisa kwalani ku lava loko va kha va nga se ma langutela namuntlha va pfa va endlisa ku yini se swi vula ku ti-water tanker ti ta va ta ha ri koho ti-water tanker ta ha ri koho muhaxi ene leswi hi nga swi vona i ku makhanselara va hina va ku tala va na ndlela ya vona ya ku communicate na vaakatiko ku katsa hi ti-WhatsApp group hi swi voneni ti va ti karhi ti hangalaka ti-water tanker letiya so hi ngeterile loko ku ri na lava vaakatiko va nga fikeleriwa a va karhi va vulavula na makhanselara wa vona ku ri na va karhi va kota ku fikeleriwa loko hina ya mahlweni hi vona ku hi phusha mati ya le mathangeni tatana Ngoveni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta Mlamza khani mambakala inkomo tatana Odas Ngoveni lava va kha va tisa tlhelo rero hi tlhelo ra timhaka ta mphakelo wa mati lawo a wu kavanyetekini hi ndlela yaleyo lowu a wu kavanyete hi mhaka ya ku veni ku ve na phayiphi leyi nga buluka leyi nga hetelela yi khumba tindhawu to hlaya leti ti nga khumbeka hi timhaka ta mati tindhawu to hlaya leti nga khumbeka hi mhaka ya mati ku ya hi laha a va kombise ha koho ti katsa vadani na xibedhlele xa Lethaba van'wani va vulavula na hi le ka Mugolovotu ka hi ndlela yeliya se va ri ka Mhlava Linyenye sweswo se mi nga zi mi langutela ku mati yo tuvi namuntlha ya va kwala na kwala ya sungula ya mathangini ivi ya kota ku fika ka n'we tani hi vaaki se kambe lexi nga koho i ku loko ma ri ka vaaki hi ndlela yaleyo mi nga vhimi ma langutela namuntlha hi ku loko ma pfuleriwa ma ta sungula ma fambanyana ma tata mathangi ni themba mi ta va mi swi twini n'we mi khumbekaka ka tindhawu to toleto swa vava ku hanya u ri ha mati sweswo swi vava ngopfu kambe ke a hi tiyisireni xiyimo hi xexo loko phayiphi yi bulukile ka vula yi bulukile ku ta swin'wana ku ta va yini loko phayiphi yi bulukile kambe hi twa ni ku n'wa mi rhumela ti-voice note mi ku yini hi nga se ya twa vaxisati ntsena loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 wo sungula hi loyi rixile khalanga a mina Ngoveni kwala Polokwane khalanga ku za sweswi load shedding yi yimile i ku va yisa lava va lava ku voteriwa va swi tiva ku loko gezi sweswi ro sungula ku famba hi ta nyama hi nga ya vota loko za heta ku vota ri sungula ku famba i ku swilo leswi a va swi lava ta va swi kumile i mavonelo ya miyingiseri walawo ku nga ri ya xitichi xa Munghana Lonene amen kumbe vatirhi va xitichi lexi hlikani botpet na vayingiseri va Munghana Lonene ni ta rhandza ku nghena ka leya gezi leyi mali mana ku gezi ta ri nga ri kona hi ti 29 navusiku u vulela ku loko kha ku hlayeliwa tivhoti ku ta fambisiwa gezi ku ri ku kota ku yiviwa tivhoti hi lava nga ta kota ku yiva a nga vuleli swona swo ri ta famba u vula ku ri ta famba rona mara ku ri va ta kota ku yiva tivhoti lava nga ta kota ku yiva tivhoti letiya u yisa kwalano hi swona botpet na vayingiseri enhlekanoneni botpet ni la khumba leyi ka Eskom ina sweswi ku lo tekiwa xiboha hi va ANC ku no guys loko karhi kha mbasa hi ta blumiwa ngopfu hi mhaka gezi swi lo vekiwa ka on hold that's why hi tshama karhi hi vula ku load shedding is a man made
that's why loko languta hi xitalo ku vuriwa ti burning of diesel ku na benefit ku eka load shedding hi lo yima yi ta vuya that's why ku ri na probability ya ku swi endleka eka stage 16 na swi nga endleka yi fika ka stage 16 and stage 16 leswi vula ku ta ku ri 2 hours gezi kumbe 24 hours ku ri hava gezi ya Geno Mdluli namuntlha ndrobe kwala Arabarage. Minjhani Botpet na vayingiseli na muhumelerisi wa n'wina kwalano. Botpet Eskom hi ku yona a ku na lexi xi nga ta endleka. Eskom yi endleriwe ku fika nkarhi wo karhi yi fa and then se Eskom sweswi yi fini. Leswiya swi nga endla ku gezi ri nga fambi ri famba hi ku yona Eskom yi fini swo nghenelela and va tipolotiki a va ngheneleli a ntshembi ku Ramaphosa a nga vula ku timani gezi. Hambi va fikele Mbalula ku va nga vula ku timani gezi na la nga ta tima gezi a ri wa tipolotiki va nga n'wi vutisa lava nga henhla ka yena ku why u tima gezi mara Eskom yi fini leswa swo va gezi vo hleketelela swi nga endleka ri va kona swi nga endleka ri nga vi kona swi nge ku na swo buluka va pfa va chela maribye kumbe vo to chela maribye mara Eskom yi fini Eskom ku fanekele ku cinciwa mandlelo magezi Botpet. Alright, nimitwi kasi n'wina mi nga rhumela matitwelo ya n'we a ka vuli mavonelo ya n'we a khensa swinene eka nomboro ya 065 744 3911 khenselo swinene sweswi ntirhi na ku bula na vaxisati hi twa ku hikokwalaho ka yini va nga twali ka ku njhekanjhekisana loku nga koho ka swilo hinkwaswo swi hi khumbako tanihi tiko hi mhaka ya ku hi vo va nga tala hi ndlela yaleyo mi nga tirhisa na ti-voice note mi nga hi bela na riqingho 0860002543 hi ndlela leyo kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe mi busy ngopfu vamani mi busy ngopfu lero loko a mi kumeki loko hi ku a hi vulavuleni timhaka ta tiko a mi tingheni mara mi yingiserile hi la ku twa n'we kambe sweswi ya hi sungula ni amukela mani Nkosinathi Chauke hi twa ku vo va ri mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ya Nkosinathi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 12 timinete ntsena ku bila wala ya 12 na kana ku Afrika wa vulavula mi vhe mi lungheka na ku ni hlamula xivutiso lexi xa mi xa tolo lexi ni nga twa na mani Nkosinathi Chauke va kha va xi hlaya sweswiwani xa ku va kombisa ku vilela hi ku hluvula va mhandla matitwelo ya n'wi hi wahi mara loko vanhu va kha va endla sweswiya hi ku na sweswi a ni la ku vula swin'wana swi hi komba ku i mani swi tika a hi amukeleni mingisi ro sungula hi loyi nhlekani sesi minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani na hi pfukile a khensa Botpet ku strike i karhi hi hluvula eka hi nga tirhandzi ni ta swi vula hi ndlela leyi eka hi nga tirhandzi hi ku mina as n'wansati a ni swi la munhu un'wana a ni vona loko ni tsandzeka ku vona hi mhani ni nga ri na ku titshemba ku mhani va ni vona why ni fanekele ni ya hluvula in public laha ni nga ta pfuyela vana va mina ni pfuyela the whole family so i ku ka ni nga tirhandzi ku kwata swi nga ni endli ku ni hetelela ni pfuyela lava nga ndzhaku ka mina because leswi mina ni swi endlaku swi vuyisa swi teka ndzhuti wa lava va landzelaka mina hi sweswo loko hi mi vona mi hluvulelile laya loko boti wa n'we ya hindza kumbe kokwa wa n'wina kumbe mani hi n'wi tshaha hi swoho ku loyi hi luwa wa boti wa ma n'wi tsundzuka ma swi vona boti va nga swi teka hi mbilu ya kahle kokwani va nga swi teka hi mbilu ya kahle hina vana va vulnerable this day vana va hina va kota ku hatlisa va vona swilo loko se va ni vona ka social media ni ka ni postiwe hi ndlela liyani because sweswi hi na tifoni un'wana na un'wanyana i kota ku teka hinkwaswo leswi a swi tekaka ivi n'wana a nga va ya n'wi moka hi swo xikolweni va ku yo i n'wana luya wo hluvula kumbe un'wanyana va tshamini tlilasini ho hi break va va sendelana ti-video ti-picture ti-circulate n'wana i ya hi makwini n'wana i ya vuya a ri njhani loko a vuya xikolweni kaya ivi loko a fika kaya nga hanyi kahle ni ku xikolweni i na bad company kasi hi mina mutswari a hi yeleni ka leyin'wani ke loyi n'wani hikokwalaho ka yini tanihi vaxisati mi nga vona ka mi ri active matitwelo ya n'we hi wahi ka timhaka ta tiko hi ku ka vula mi tele ngopfu kambe na loko ni pfula tinqingho kwala ni sungula ni mi vulavulela ku mi kota ku nghena ku endleka yini okay ka ku pfula tinqingho masita ku hina vavasati a hi rhandzi ku vulavula hi vulavula loko swi boha ka ku rhangela Botpet a mi hi tshembi n'wina tanihi vavanuna
loko sweswi mina kwala ni ta kombisa hi Munghana Lonene loko no va ni ri mutshamo wa xitulu kwala ka Munghana Lonene 90% ya vavanuna va ta yisa ku titshemba ka mina hansi hi ndlela yi vavanuna a mi swi koti ku amukela ku a handle a hi le ndlwini a ni yesi na bibele ya vula ni le makaya ha vula ku n'wanuna i nhloko mara mi tsandzeka ku loko mi humile a kaya mi va mi nga ha ri tinhloko ku va ku ri na nhloko yi nga mi rangelaka ni vulavula so ni munhu loyi a nga ka ti-position te le henhla laha ni tirhaka kona ene ni tirhaka laha ku dominate-aku vavanuna vavanuna vo tala a va swi koti ku amukela ku n'wansati hi yena murhangeri futhi loko o va n'wansati a va na malembe mi le hansi ka n'wina swi va wena ya ene mi va byela vavanuna va lavo ku a hi mihleketo ya kahle hina hi rhangeriwile hi wansati la futhi hayi hi wansati i vavasati ntsena ka management ya Munghana Lonene sweswi ene Munghana Lonene yi fike ka level leyi a yi tshama yi fika ku komba ku hi le ku tirheni kahle na va Rose na va Ruth ni tshame ni ya tirha aka khampani yin'wanyana a tirhela ka ti-contractors a na ha ri ntsongo a ni nga se fikisanga tiko na tiva bava lava van'wana va ndzela straight ku wena n'wana wa mina i n'wana nge ndzeli nchumu loko i ku i pfula nomo va ku a hi ku yisangi exikolweni ku i ta hi delela hi ku yisa exikolweni ku i ta hi yingisela bava va ta ku yingisela ntsena loko vo va ri nkingeni va lava yi va pfuna i huma ka nkingha yaleyo se swi laha ni nga kona va ta ku byela ku a wu yi xitarateni musi a xitarateni ku ya hina wa yi fanekele yingisela wena nkarhi wun'wani fanele yi hetelela i tirhisa nkanu hi nga ku se a wa ha hloniphi hi swoho swi endlaku ku mi vona vavasati vo tala hi nga ri kona amahlweni mo especially na vo kuriseriwa switandini hina leswa swo i va hambi va nga ri va mina se a wa swi koti no rhangela kahle hi mhaka ku yini i na ku hlonipha loko ya kwele makaya nemetelo sesi ni khense i so diphimile vana siku ra kahle a khensa na n'wina hlayisekani sesi va fambisa sweswo sesi 0860002543 un'wana hi loyi mingisani nhlekani nhlekani mbotithethe nhlekeni hey hi pfukile minjhani sesi a khensa hayi me lexi ni nga swi vulaku kahlekahle vavasati hi lava ku ti tekerisa hansi ngopfu leyi vonini video leyi ya vamhani lava va nga ku a ni tivi ku vo strike kumbe va endla yini va nga mbalangi ya budpat mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula a xitaratini hi ndlela leyi la ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi budi ve le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya se i yini lexi hi xi kombisaka vana va hina ka mundzuku loko n'wana endla xihoxo na ta swi kota ku n'wi byela ku n'wana nga leswi swi endliwi ni kha ni famba xitaratini ni nga mbalangi kambe van'wani ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wani ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo lowu fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona vutheta hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vone mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona ku va va vutheta tiva na loko a va lo titsonga va nga kombi ku vana va vona va nga voni loko ni ri na n'wana wa xinuna ivi a ya komba video liya hi munghana wa yena ivi a vona ku hi mehe mhana yena ni nga hluvula i fane a fila njhani ya no phela a vo lo hluvula va sala hi ti-underwears vo lo hluvula va sala va nga mbalangi ene a hi vana lavatsongo ni nga ta ku hayi i vana lavatsongo i vavasati lavakulukumba lava mi va vona ku loyi i nkulukumba se mi lava ku va vanuna ka mundzuku va hi tekela nhlokweni kambe mi tele phela hi yo mhaka ni vutisaku na ku na lomu kun'wana hi miboni mavandla ya tipolitiki mi salela ndzhaku ku endleka yini mina ni vona ingaku i vutoya swin'wana buthet ku va hi nga la ku nghenelela ngopfu swilo okay ka Munghana Lonene ke hikokwalaho ka yini mi fanele mi sungula mi vulavuleriwa ku mi kota ku tisa matitwelo ya n'wehe ku fana na malama matitwelo mi nge le ku ya tiseni ya kahle swinene ya timhaka ta vamhani lava va vo kombisa ku vilela hikokwalaho ka yini mi nga ngheni hi ku titwela ka n'wehe mi va moyeni hi mitwa
Bootcat mina ni nghena ra vumbirhi namuntlha kusukela ni karhi ni yingisela Munghana Lonene. Nkarhi wo tala loko hi ringeta ku nghena hikuva ti va ti ri engage ti-call ta n'weti i nga ku ti tshama ti ri busy a ni swi tivi. Mara xin'wana lexi ni xi vonaka loko ni dropa call leyiwa lava tivaka voice ya mina va ta ni fonela va ku hi ku twini i vulavula ka Munghana Lonene. Ene i vavasati. Mara a va humesi matitwelo ya vona. Ya hi swo phela swi yivilerisaka sweswo ku a hi twenini mi tala mi kha mi vulavula loko va ku na tinhlengeletano mi vulavula kun'wana na kun'wana kumbe na lomu tinhlengeletanini a hi nge mi hlengeta miganga na yini va loko mi kuma vulavula nyana va xinuna va mi kandziyela. Kona va hi kandziyela hakanyingi tanihi sesi loyi a hetaka ku vulavula sweswiwani kun'wana va ku byela ku hayi n'wananga loko ni ku yisa xikolweni ni nga ku yiseli ku i ta ni nyika milawu. Mara a hi leswi swi charisaka ku hi nga vula matitwelo ya hina. Hi fanele hambi va kha va vula hi ndlela leyo hi yima hi vula rito nkarhi wun'wana rito leri ni nga ta ri vula ri ta pfuna vanhu vo tala. Ntiyiso ngopfu ntiyiso ni mi twelise swi khensini. Inkomu Bootphethe. Inkomu. A ni tivi kumbe ni va ni ndle xihoxo loko ni nga yi vonanga video leyi hayi ni le ku ti vutiseni ku ni loko ni ya yi vona a kaya va ta ku yini loko ni ku ni yi vonini video ni vula ku ni ya yi vona mina video ko ninge la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Vativi i va mhani wa hina i va sesi wa hina lava hi nge le ku yingiseleni vona nhlekani lowu 0860 002543 un'wana loyi sesi nhlekani. Nhlekani Bootphethe. Sesi wa mina minjhani? Tiphile njhani? Pfukile. Hayi ni nge voni ku hi mina mani va nga ni hlongola ntirhweni. Anakeni hina swa mavito ya hina a hina xiphiqo na swona kambe na swi tiva ku va ta swi tiva ku hi n'wina hi ku mi fonele ka yin'wana ya minongonoko yo yingiseriwa swinene se un'wana i ta vula ku ni ku twi. Hayi na mina Bootphethe ku video a ni yi langutanga hi ku chava ku hayi va ta ku mi vonele yini. Ife ni kombele na vanhu ku va nga ze va ni rhumela yona a ni la no yi vona video yaleyo ni to vulavula hi yona tse. Okay Bootphethe swi nyumisa ngopfu leswi swi humelelaka swi endlaka hina vavasati. Ka vula loko n'wana wa mina a ta va a ni vonile ni hluvurile swi vula ku na le kaya ni nga hluvula ni famba ni nga mbalangi. Because loko u to hluvula a xitarateni u vona hi un'wana na un'wana video yi tsutsuma hinkwako swa nyumisa. Kambe hi ta ku yini kambe loko ku ve loko ku ve a ni na n'wana ke a swi bihi ku ni nga hluvula kun'wana na kun'wana a ni ha n'wana a ni n'wina mi ri n'wana wa mina. Hambiloko u nga ri na n'wana un'wana na un'wana vonaka u ri mhani wa manimani kumbe u ri sesi wa manimani swo nyumisa Bootphethe a swi tshamisekangi. A ni hleketi ku vamhani lava va nga hluvula a va swi hlekete kahle ku ta va na ti-video leti ti nga ta trenda a va swi hlekete kahle ku vanhu va ta va langutile. Swi nyumisa ngopfu hi ri vavasati hi vona swilo leswi swi humelelaka. Vavanuna va hi langutile hi hluvurile swi nyumisa ngopfu. kambe bona va ni tshemba ku va languta yaliya ku a ni ngo tingana ti khoma n'we mi hlalelaka va ti ngheni va na xiphiqo xa ku a ve le ku hakeliweni kahle leswi va lavaka swona. Bootphethe ku na swin'wana leswi u swi endlaka u hleketa ku u kwatile mara loko ya tshama hansi u swi vona u swi languta loko se karhi swi tsutsuma hinkwako u swi vona ku ya mara la a ni endlanga swona. Ni tshemba ku vo pfumala tindlela ta ku va raba swilo leswi swi nga humelela. Tshembisa sweswo because a swa ha tshamisekangi loko un'wana na un'wana a vulavula hi swona swi bihe ngopfu. Swi nga va swi nga tlhela swi veka nxungeto wa vutomi bya vona a nghozini hikuva van'wana va nga heta lava ku swantswa ni hambana na misava leyi. I ntiyiso and swin'wana loko ku ri ku u mani n'wanuna ku leswi nga swi endla swi vula ku a wu komba vavanuna hinkwavo. Loko ku ri ku u munghana wa mani a ku swi vula ku a wu ri ku ti xaviseni swa chavisa. Loko ni ta yanani mahlweni.
loko ni ta kaliya yin'wanyana ya ku why hi nga ngheni hi vavasati hi vulavula minkarhi yin'wani vavasati hi teka swilo hi swi tekela hansi ku a va endli va lavaya mara u karhi u ri na tipoint leti ti nga pfunaka tiko ignorance kahle hi ri vavasati ani hin'we va mhani wa hina ive van'wani va rixaka leraku a mi ta hi pfuna ku hi thova mi hi aka mi hi kombisa tindlela sweswo swa ku tanihi kambe mi la ku vulavula i ntiyiso Buthete and mi kuma mhani a ndyangwini a aka ndyangu wa ye wu tiya mara ku nghena a vulavula a byela rixaka swi va swi n'wi tikela minkarhi yin'wana va loloha nje ku nga ri na nchumu lexi xi n'wi sivelaka ku twa ku mara va lava vulavulaka swi lunghile to teka swo majisisa hi ku kun'wana hi va hi kha hi vulavula timhaka ti tikhumba ku n'wina mara hayi mi nga ngheni mi nga hi ku ta tlhe ku vulavula vavanuna ku ze ivi ti vutisa ku va mani lava hikokwalaho ka yini va nga ngheneleli kumbexani lomu tinhlengeletanini loko va ku na tinhlengeletani ta miganga na yini hinkwaswo leswi kumbexani mafami miyetiwa va ku hayi vavasati mi nga vulavuli a ni tivi vavanuna va na ku hi tekela hansi vhele mara a hi leswi hi nga swi rhangisaka mahlweni ku ri va hi tekela hansi a va na mhaka na hina hi ku na hina a hi yimi hi tikomba ku hi yimela timhaka ta hina hi minkarhi yo tala so loko mi karhi mi vulavula ka ti-radio hi ndlela leyi ku vavasati nghenani swi lo yini nkarhi wun'wanyani hi ta va na ku yimanyana hi vona ku na mani leswi swi endlaka a swi tshamisekangi hi ri na hina hi yima tanihi vavasati ni mi twile mani khetseri swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta enkomo 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana hi loyi minjhani Buthete a ni ri ku hlantsweni so no twa mi complain mi ku vavasati a va ngheni zini ku hi ta zinghena sweswi hi nga busy Buthete ma vo leswiya swa ku hi kwata leswiya swo hi hluvula hi sala hi lo tani va dyise team va sesi lavaya va nga hluvula ka ali swa vava loko i nga thoriwi mara leswiya swo i sala i lo tani i mani wena n'wana wa wena i ri yini lava ku tiva ku vana va ri yini hi nga kwatisi va mhani hi nga kwatisi swona a mina khensani lisweni bluku mina na kwata mara ni nge kwati ni hluvula ni sala ni lo tani miri wa mina na wu respecta inkomu you can see maswitwa swin'wana leswi ndzaku va mhani va ngati hi leswi a va ri ku hlantsweni mara va ni vekele laha guveni laha kuni mi vona ni nga wi kwala guveni rero mi ni vekaka koho va ni veke guveni lava kha va hlantswa hi lavaya ya kheswa swinene na n'wi vavanuna mi fa mi hlantswa mina na hlantswa mina mi vutisa le kaya leyi na ncindani wa pfa ni fonela ni ku ni le wachenini kambe ta va hi twa van'wani ka 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi namomi lesitindana va mhani ha swi lava ku nghena Buthete nkarhi n'wana hi boha hi ti-data hi boha hi ti-airtime ene kuma ku a wu tirhi so va pakapapa a ni ma swi ku va nga khoma mindyangu yo tala hi vona va nga na mali ene nkarhi wun'wana u kuma ku ni mhani mina loyi ni lava ku fona or nghena ka nongonoko wa lowu no va na 20 rand loko languta hala matamatisi ku hava munyu ku hava se ni ri mhani swa ni tikela ku ni nga xava data or airtime ku nga ri na matamatisi papa a va vileli ku ri hava nchumu va swi kota ku teka mali va tirhisa swa vona leswi swa koka swi langutana vo mhani ngopfu Buthete ngopfu ene na swi lava ku ni pfumelela na n'wi phela n'wanuna ka chavi ku teka mali a madayizini ku ri hana xikwa ka vativa kambe swi ri tani mi nga xegeli ngopfu ka kena a swi durhi laha hi yo mhaka va mi tisele nomboro leyi va nhlangano va haxiya 08600025 yi olovisa swilo yi chipile a yi fani na loko a hi lo mi nyika leya 015 ma swi vo kambe hi 20 n'wana hi loyi
ya a ra ha ri kona riqingho leriya ni khomeleni mani 0860002543 va vuye va hleketa timhaka ta matamatisi a hi tweneni loyi aye khalanga ngamumelelisi kwalani hey hayi video leyi ha yi vona shemo a yi tsakisi ri vavasati a yi tihloniphi phela lava i vomakhe wa vona swa ku vomakhe lavakulu vanhu vakulile va na voma 35 ku ya la henhla mara loko u hluvula n'wana wo langa ku u ri yini hi vavasati khalanga a hi ti rhandzi a hi ti ehleketeleli ka mundzuku phela un'wanyana u ta ku loko a muka fika endlwini i nuna ku vuyela ndzhaku u ya tshama kwale u endla leswi swi endla le hayi la ka la me hi tikhipi xidzuti khalanga ende swa vava hayi danko wa vulavula na Petronella ka Matsana wa le Alexander ya Pichu a hi amukeleni n'wana loyi mingiseri nhlekani a hi muhaxi wa hina minjhani hi pfukile muhaxi wa hina wa nkoka hi ku rhandza hi nga pimi muhaxi wa hina ai mativa na rirhandzu mina na rimukelo akhetha a la ku vulavula hi laha ku hluvulela va hi chicha shem va hi chicha va teka ndzhuti wa vavasati va wisa hansi vavasati vo va fanekele va rila va rilela tiko leswi humelelaka ya dlayiwa hi endliwa swilo hinkwaswo hayi ku hluvulela mara hi vo sungula ku hluvulela musi ka hluvuriwa laha van'wani va famba va kokotana van'wani va pfula na mavhengele sweswiya swa loko se dyambu ri nga ha ri kona a mi vuli nchumu mona vula hi va lava vo hluvulanyana va kha va vilelela mali ya vona ni tshame ni nghena ka nhlokomhaka yin'wana ya le Giyani Bootpet ni nghenile ka lava ku cina xitejini a ni yimi na vona vavasati hina hi nga na vana kumbe ku hi rhandza vana va hi ku ndlula mpimo ni swi tivi n'wana wa me loko se a fika xikolweni va ku bukha mama wena swi ta n'wi endla ku vuton'wi kumbe a ti teka ntambhu a ti tsimba kumbe yini hi ku i n'wana luya wa ku he mama ni ku rhandza hi ku wa ti hlonipha wa ni twisisa hileswaku n'wi mi chava ngopfu vana va n'wina loko kumbexani vo vanhu lava va havana masivo swa endleka ngopfu va havana se loko ku ri ku va havana ha nandzu a swo a yi chavi vana ngopfu Bootpet hambi u nga ri na vana u na vatswari lava nga ku tisela misaveni na maxaka u na yina yo prefera ngopfu a yo inana ngopfu ka vana hambi hi vatswari va hi va yisa hansi maxaka hina ma yisa hansi loko mutswari wa me kumbe wa xinuna va n'wi komba video ya me leswi ni nga bebulisiwa hi xo ni dzine na ha ri xin'wanana sweswi miri wa mina wu hlonipha ni nge pfuki ni kombe mutswari wa mina u titwa njhani loko u hanye kahle mpelampela mutswari wa njhani u wasati wa njhani vavasati a hi fanekele hi rilela tiko ra hina ya hela mara a hi swi voni ku hluvula a swi na nkoka wa va nga ngheni ndlwini ya hosi loko va ri vavasati va ku tiya va rilela xikwembu swa xikwembu maxangu laha hi ma vonaka la misaveni ya yini kumbe tiko a ri ta pona na me twisisa se Bootpet la u nghenisa yin'wanyani ya vana va hina meni na n'wana wa 2006 hlanganise hi ti 19 ta February loko a tsalisa ma 350 mali laha va ri already tsalisini mara a nga le ku holeni ka mali ku na vanhu lava va holaka mali ya vana va hina hi leswi hi twisaka ku vava ngopfu sweswe hi timhaka ta ku i wa vilela why mama why swi ve so ni ta ku yini ka sasa va n'wi nyike nambara yin'wana no rivala xiphephani ku ni le ntirhweni ya 01 territory ni fonini no card network ni helele hala ka muhumelerisi hayi mativa ku ndana ni yini loko a yi ka sasa va ri yini ka sasa va ra va tirhi swona va n'wi nyike nambara la 01 tirhi loko ni yi fonela yi ni byela swa ku ni holda kwini ni ta kuma munhu a ni n'wi kumi munhu yo karhi a yi dropa ni xave airtime yin'wana yi tele ngopfu tolo n'wana wa me wa ni vutisa mama u fika kwini ni ku n'wana wa me a ni se na va na solution a ni lava ku xiyisa na ta nghena ka Bootpet kumbe ni nga kuma solution ya ku ni ta kota ku pfuna ku ya mahlweni vana va 2005 Bootpet va kusukela ka July mali lava yi kumi ku ve na laki lava va sukela ka January ku ya fika ka June July ku ya hala ku na mun'wana loyi a holaka mali ya 350 loko u pfuka nampundzu u kuma ku va yi tsalise na vusiku loko u pfuka nampundzu u tsalisa va ri u tsalise khale no hi ta va lava mani hi twa ku va nga mi pfuna njhani khensini mani nkomo hi ku khensa me Bootpet hayi a khensa swinene pe va tshembe hina hi ta ringeta ku ni salele hi mina hi tela hi mani twa lava nga lavo hi tshela hi twa ku vo va ri yini nhlekani mi amukeleli a ka ha ri na munhu laha kambe hambiswiritano
ta hetselela va nga ni rhumela ti-voice note hi ndlela yaleyo hi pfumela ni mi khenseli va mani hinkwenu kumbe va sesi hinkwenu kumbe va xati hinkwenu n'wina mi nga kota ku nghena na n'wina mi yingiserile ni khenseli swinene ni tshemba ku na n'wimima hi rona ra valava va nga vulavula hi ndlela yaleyo loko ku ri ka miyimi hi rona a ni tivi he vavanuna mi va twini va mani va vulavula n'wina mi ri ye vevele ku ve va swi lava ku yingisela vanhu va va ri wacheni va la wache hin'we mi va tikisela ku mi va bangela mintirho va va ri wachenini va mani a hi twenini la Khalanga ngamumelelisi kwalani lava ni va twini la va hi twenini la minjhani Bothpet ina ni la ku hlamula eka leya ya ku vanhu loko va tereka va va hluvula Bothpet mina hi ku pfumela ka mina munhu loyi a nga dyondza kahle xikolo a nga na dyondzo ndzeni ka nqondo ya yena hambi o kwata njhani ni nge pfuki ni hluvurini hi mhaka ku loko ni hluvurini vananga va ni vona lomu eka ti-social media ni kha ni cina va ku heyi mana swimanimani va ku cina ka vona mana swimanimani va so swi onhela ngopfu Bothpet eka vana va hina vatswari loko ha swi endla hi va hi nga swi tivi hi nga swi hleketeleli ku vana va hina mundzuku va hlangana swiyimo swa njhani a hi tihleketeni loko hi fanele hi teka swiboho ku phela ku hluvula a swi nyiki solution swo cinca ndzhuti wa wena munhu se vanhu before hi hluvula hi endla swilo hinkwaswo a hi rhangeni hi hleketa i khensani kwala bulwini se si khensani ve le bulwini swi vula ku n'we mi ringanyeta ku loko no va ni raha n'wana ni nga ti famba ni ti hluvulela kun'wana na kun'wana hi swo mi vulaka so Bothpet mina ni vilerisa hi leswiya swo a xikolweni minkarhi vo tala hi twa va ku vana va ri va vabya hikuva va dye swakudya leswi nga na poison ene ku ri swakudya leswi va swi pakaka exikolweni so ni tivutisa ku poison liyani yi ta yi huma kwini yi nghena njhani yi chela hi mani hi xikongomelo xa yini a ku i chela yini ma swi vona exikolweni ku na vana vo tala ngopfu i tiyimisele ku a dlaya vana lava hinkwavo kumbe swakudya leswi swi ta swi ri na poison kumbe swi ta swi suka hi kona na na khosani ngopfu ene swi humelela ko tala mani lomu xingisa leswi humelela swikolo swo tala ta school na ti-primary swi tano heyi hala ku nghena hi nge ngheni ta nghenisa kwini vinyi va tiko va vambirhi va pfale matlhelo hinkwawo va hi pfalerile hi nge koti ku nghena na va mani mi yingisela masiku hinkwawo swi lava ku nghena mara ha tsandzeka va vambe matlhelo hinkwawo khenseli swinene n'wina hinkwenu mi nga hoxa xandla nkosi na tyawu ku yime kulunga na mahungu ya misava ya awara ya 2 vana na siku lendene nangona kwa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni Khalanga Pet Mathebula hlayisekani vana siku lendene nani tata